tuna kan hmuh mek hi Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia-a'n a department chan pakhat Art, Culture and Language Department hnuaia museum sakna thawh mek karmasa in rin ni October ni som thuma a hmunah kala a endik lai video ani a beisei angin hnathawk tu te hian hna han lo thawk sawt lo tlat mai a contractor hnena kan ring tok che a hna kan pe che a ma se in thawk thale du si lova in thawk le lo lo jok mai don nge ti na zota contractor in thokang sar kan thokang tia chan nu in Sisodia hian engtik thlenga thaw nge in tum kumnga chung em ni ti na zot le a contractor in sar thakhat chung hun min pele la kan zo fel to ang ti na changa Sisodia hian thakhat nu a hin la zo lo chewani chuan state dang Sawrkar zong hne na lekha thonin in company hi eng hna ma tho tir to lo tur chewin ka hrilanga in mual phovia wang hetianga in thlada taka hna in tho hian Delhi Sawrkar min ti mual pho ani ti in hria em hetianga ni chuan kan chua bi kho lawang cheu ti na hrila thakhat chung chuan kan zo nge yang sar ti in contractor hian na changa chuta Sisodia-a'n ani chuan November ni somni pakua he na hi tho zo vek turani engkim avaya tho zo vek turani a chuti ani lo chuan enge kan ti thei in lo clear don nia kan fiam thu emo hin ti ani hi ti in warning a pe a abula officer ding hne na amit ni tina an hnathawh tur ruam hmanna siam ula ni somthum chung ni tina an thawh chin tur zat chat fel takin siam ula chu min peang che ti na hrila tin contractor hne na ni somthum chung hun kan pek chewa wang hian ni somthum hnu a engkim pe fel ani vek hnu a karon endik le chawang ti na ani lova ani somni pakuana enge in tho don ani somni pariat na ni somni paruk na ni li na avain ni tina in tho chin tur zel ka sedu a chu tu na hian thu in darkar khat chungin siam fel nga lang cheu engkim chut fel vekin ni somthum chunga in hna tur ni tina in tho tur chin zel ba ka cholkar tina in mason na chin tur zel ka sedu boka kar khat nu a in ruah man chin in thok zo lo ani chuan in contract kan ti to panga cheng vai bel che ni le chan ve min rul angai bokang hetiang ringot hi chu pom thei ani lo ti a hrilin ti chuan ni sha thiamem darkar khat chungin in hnathawh dan tur chat chu isiamang em ti na zot zuya contractor in siamang sar tia chan nu in Sisodia hian officer te hne na khothim ma chat chu ron kyang tur le chu chat mila hna an tho le tho lo endika cholkar tina hne na report pezel turin a hril. This is not acceptable. 29th November ko I need this finished. And finished means finished. You should be out with complete work. Right? If you are not out, then you see what we can do to you. ये धमकी आप लोगों को नहीं, मजाक बना के रखा हुआ है आप लोगों ने. अब आप इसको डे टू डे मॉनिटरिंग का प्लान बनाओ, इनसे पूरा चार्ट लो कि 30 दिन में आप मुझे हर रोज क्या कंप्लीट करके दोगे. इट शुड नॉट बी कि मैं 30 दिन में आऊँगा फिर देखूंगा. मुझे 29वें दिन क्या करके दोगे, 28वें दिन क्या, 26वें दिन क्या, चौथे दिन क्या, सब कुछ लिस्ट अभी बनाओ बैठ के 1 घंटे में. आप पूरा असेसमेंट करिए, 30 दिन का पूरा चार्ट मुझे बना के दीजिए. हम आपका 7 दिन में आप हमारा ये काम कंप्लीट देख लेंगे. अगर मुझे 7 दिन में वो कंप्लीट काम नहीं मिला मैं तब भी आपको आउट कर दूंगा और रिकवरी डाल दूंगा 2.5 करोड़ की. दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. समझ गए? चार्ट बना दोगे अभी 1 घंटे में, 1 घंटे में आज शाम तक मेरे पास चार्ट भिजवाओ. संजय आप इसको मॉनिटर करो. मैं ही मॉनिटर कर रहा हूँ सर. आप इसको तो पूरे 30 दिन का मुझे चार्ट चाहिए. बिल्कुल सर. कि 30 दिन में डे टू डे क्या काम कंप्लीट होना है. 1 हफ्ते बाद मुझे रिपोर्ट चाहिए कि 7 दिन का इनका कमिट किया हुआ काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ. 15 दिन बाद मुझे रिपोर्ट चाहिए. 21 दिन बाद चाहिए और फिर 30 दिन बाद फोटोग्राफ आपको. हाँ, I need work first. Yes. ये लोग कर रहा हूँ. एक बार नीचे से वो कर देंगे सर तो ठीक हो जाएगा. Chumi hnu a pindan sak zo to chen khat afang kuala hnathawk tu tele department officer te hne na museum chu hmun poimo tak bungroh lu le man to tak da na tur ani awanga uluk taka satur le in chung tuifar omya lo tura phui taka siam turin a hrilh bawk.
और ऊपर से पानी का तो इशू नहीं है ना। नहीं वो कर रहे हैं सर उसका। बारिश में हो ही जाता है थोड़ा बहुत, जो भुर्रे होते हैं जी। तो कुछ अच्छे एडवांस इंजीनियरिंग लगाओ यहाँ पे, सारा मैप ले आना। जी जी। tuna kan thalak hmuh mek a Manish Sisodia bula thu hi Maharashtra Sawrkar Minister of State ni mek Nationalist Congress Party NCP hruai tu Sanjay Bansode-a'n ani a thlamasa October ni samhni paruk khan Delhi a Manish Sisodia hmuin Delhi Sawrkar School kalphung te a hmunah kalchilin azir chianga Sisodia hian Sawrkar School pahnih alo fankual pui ani Bansode hian an party hruai tu pa Sarat Pawar tir anga Delhi Sawrkar School le clinic te zirchiang tura Delhi a zin ani thu le Delhi Sawrkar hmalak dan chu rampum hua pa entawn Tlawh ani thu ti hian a soi kan party hruai tu pa Sarat Pawar nen kanin koma Delhi a kalin an school le an clinic te han zirchiang la anti danang chu Maharashtra po kan ti ve ang ti yamin hrilawangin Delhi a hian karon zin ani a ahmasaberin Arvind Kejriwal le Manish Sisodia te chibai ka buk pa in an chunga lom thu ka soya minaran le mire thei chung ku atanga seilian no pangte ta na an hnathawh hi na tha le ro pui tak ani a sangkha jakwa somkwa pahni atangin wantlang rongbol na hi kalo thok ve to a hetiang education system tha hi voin thlengin kala mungai lo सबसे पहले केजरीवाल साहब और मनीष सिसोदिया साहब का यहाँ का उनका अभिनंदन और उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आम आदमी के लिए, आम बच्चों के लिए जो काम किया है बहुत ही अच्छा काम है। मैं 1992 से ये समाजकरण राजकारण में हूँ। अब तक ऐसा एजुकेशन मिनिस्टर तो मैंने नहीं देखा। महाराष्ट्र में जाके यहाँ का जो पैटर्न he patran Manish Sisodia patran hi Delhi le Maharashtra te mai ni lo India rampuma kalpui the ni se adu om hle zanin hian Maharashtra ho in power sa panen kanin hmu anga Delhi a ka thil hmu te hi ka soi puyang Kejriwal le Manish Sisodia te hi Delhi mai ni lo India rampuma ro rel tu atan ka othle ani tin आज मैं शाम को आदरणीय पवार साहब को मिलूंगा और ये सब यहाँ का जो देखा हूँ उनको ही मैं उनसे बात करूंगा और एक दिन हमारे मनीष सिसोदिया साहब होंगे, केजरीवाल साहब होंगे, ये देश का राज करना चाहिए। hetia India Rama State House ber Maharashtra Sawrkar Ministerin an party po nilo party dang Sawrkar na hmunah Sawrkar School te azir chianga anti dan entawn nan tu mek lai hian keini chom hlom state ta kan minister te chuan Delhi Sawrkar aya tha ti dan an riat khiawa wangin an zu entawn du velo tura ngai la kan ramazirna le Sawrkar School ten maso na thar an mu chove thuai tura po be seila atha ome tuna mohala clinic lama lut vele zuaila video masalama Delhi Sawrkar in shipping container mohala clinic ata na han chebol thu kan tarlan kha tuna chuan engkim pe fela clinic hontran nani to a he clinic hi kongpui kammaya omni in aloi lu vela rem changa tin achung azim viauna in engkim fel fai taka duan thlapani awangin mi po adol zo viawa chuba ka en kol la ol samin athiang hlimbok he clinica hian Delhi Sawrkar in Dr. Thiam le fel taka da a clinic pantu mi pa emo meichia emo nause na changa tarlam thlengin damdoi in pui pan ngai lo le na tlang lon anga te chuan clinica doctor hian ne so takin alo en kolin alo dong song zela nelom taka lo komin an mamo angte sang athlonin alo ti saka damdoi po athlona semhal zela ni bok अभी मैं अपने बच्चे को दिखाने आई थी तो मतलब बहुत अच्छे से मैम ने स्प्रेड किया है और जो दवाइयाँ दी हैं वो भी अच्छे से प्रेफर करी हैं। ये नया क्लिनिक खोला है और पहले हम अस्पताल में पूरा दिन लाइन में लग जाते थे, नंबर भी नहीं आ जाता, अब तुरंत ही काम हो जाता है और अच्छी दवाई मिलती है। जितनी भी हम तारीफ करें उतनी थोड़ी है।
भाई पड़ोस में नज़दीक में है, कोई भी प्रॉब्लम फटाफट से आ सकते हैं। मेरी आँख से पानी आ रहा था बहुत ज़्यादा, उसके लिए मैं आया था। बैठने का आराम है, डॉक्टर साहब के साथ भी अच्छा है। हमारी जैसी उम्र के लोग जिनके पास आमदन का जरिया कम हो जाता है इस उम्र में आकर के, उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। डॉक्टर्स का hetiang mohala clinic tra an nei hi akyang hnaya cheng mi puite an hlimin an lom hle a an kot kai maya clinic tra tak test chi sang sang le dam doi chi sang sang omna le doctor fel takina thut chil hospital te anga mi pui tam tak in tlar ngai lova an mani man rem chan hun huna engkim a thlona han mu thea wang hian an sarkar chung an lom hle a abikin kum upalam le sumle paya din mun thawak lo chung kwa te phei chuan engang po in Kejriwal sarkar hnathawh thra te hi fakchiam tumma ila kan fak zo seng chuang lowang ti in Kejriwal chunga han lom zia an soi tin he clinic a thu thin doctor hian mohala clinic ma saho te ai po a he container clinic hian mipui a hi hnem jok thu a soya hetianga feedback a that zel chuan adang po tam tak an honbel zel tur thu health minister Satyendar Jain na soi bok Aizawl civil hospital country na damdoi le tur om manglo akot private damdoi dora le tur om le teu si ang devin Delhi sarkar damdoi in then khat kota te po private damdoi dor tam taka om thina mase Kejriwal a chief minister a sarkar hospital a thlona damdoi an semzel tak nu hian hospital bulvela private damdoi dor ho an lun lovin an hlok lo ta hle a dor then khat phei chu kalpui chhun jom zel theilova kharta khial te po anom chewani hetiang mipui sarkar nei ve tur hian zoram politician le mipui te hian enge kan ti ve tur ti ngun takin ngai tu hovila hengka video te hi min lo like saka mun sang sanga min lo share dar sak ve thin turin ka ngen chewa comment le video description a WhatsApp number tarlan na Chhangte hian in ngai dan le rot na in nei te min share tir thin bok don nia next video a Delhi sarkar malak na halambok video nen in mu le tumila chumi ma chu mang thale ri vek phot ule